مرحبا و گودارین پال پودکستê. Ez Omer Faruk Baran divan xelekên Pall Podcastê da bi pirsan diçim ba şair, nivîskar û tercümanan û ji wan cawaban distînim tînim guhên ve godaran. Di vê xelekê da mêvanê me Mahsûn Reşçelan sernivîsîna şîrên Çilk û Çikê xeber dide ku wê êgile nakim hema diçim xeberdana wî. Mahsûn Reşçelan ji bajarên musîkarên spî çend gotinên Baxter Elî danîne serê kitaba xwe. Di van gotinan da Baxter Elî dibêje dinya bi tevayî musîkaye. Gava em ji Mahsûn Reşçelan sebeba tercîhkirina van gotinên Baxter Elî dipirsin, şair dibêje wê kitaba Baxter Elî tesîreka tam li wî kiriye û wî tercîhen kitap heta niha jî neqedandiye. Ew pirtûka Baxter Elî ji bajarê musîkarê spî wergera Şehab Xalidî sala 2021 axiriya wê salê min xwe ra kirî mihanî wekî diyarî ya rast min rahanîn. Min dest pê kir ez vêya bixwînim wê salê da min dest pê kiriye. Min ez niha rûpela 305 ya wan tiştana da me bawer bike eva çend sal em sala 2025 da min heye ew xelas nekiriye. Cî wê pirtûkê bû min gelekî taybet e. Hêla ruhî va derûnî va çaxa ku ez xwe amade hîs dikim ji hin tiştê ji zimanê wê pirtûkê ra wê çaxê ez dixwînim. Ew jî ew epîgrafa ew beşa ji wê pirtûkê jî demeke wisa da beriya ku ev pirtûka hê dernekeve. Di wê perê da rastî wê beşê hatim. Wisa tesîrek li ser min kir min got rojekî tişta ku min xwestiye ev e evî bînme ziman ji ber ku vêr da rastî hatime tiştekî pir nêzik e rojekî helbestek derket pirtûkek derket ez ê vêya wekî eka destpêkê bidime nivîsandin têda ji wê rojê wir va saketiye eke min rehya min dilê min. Çi ye müzik? Şîrên müzîkal çi ne? Mahsûn Reşçelan dibêje di şîrên wî da müzik însan e, heywan e, baw baran e, tebiat e, deng û rengê her tiştî ye. Musîka tenê ne ekuk çend amûrên muzîkê hebin meriv bîne bijene jê temê bigire çêjî bigire ji bo min ne ew tenê ne ew nîne xişîniya belgekî be ew musîkaya dengekî ajelekî be ew musîkaya dengê bayê be dengê avê be her tiştek be dengê merivan be dengê çûka be her tiştek wekî formekî wekî tevgereka xwe heyînekî derdixine pêş yanî me xwe didine hesandin ez wisa hesiya me dema ku bi kiştî ez lê dinêrin xwezayê tîne bîra min xwezayê xweliyê baranê ev tiştê ha musîkaya ku min mebesta min jê ew bûye ne ku yanî tekane موزیکeke modern û em gudarî bikin û stranek beyan jî her tiştekî xwe vedigire lê eslê bingehîn ew e yanî helbesta min jî wisa bi giştî pirtûkê da xweza heye. Gava em destpêka şairî û müzisyeniya Mahsûn Reşçelan dipirsin, ew vedigere salên üniversiteyê, salên li Enqerê û riyeka wer ya şairî çê dike ku ji Tirkî ber bi Kurdî vaçûye. Bi rastî beriya her tiştî tê bîra min ku me wêje û zimanê Tirkî xwend li Enqereyê wê derê min dest pê kiribû min helbestê nûya duyem bi Tirkî dibêjne îkinciyê ew ê dinê Kurdiya me ew qasî baş nîm bû ku ez bixwînim. Wan serdema da min dest bi helbest hezkirinê kir û beriya wî min tişte nedixwin yanî min nizan bu helbest çi ye çi Tirkî be çi Kurdî be min vir dawî da tişt guhdarî kiribûn Kurdî li ser internetê lê Enqerê rêda tiştekî wisa çê bû demek şûn dest pê hesiyam ku ez jî hewl didim tiştekî wisa bikim ne ku tenê min xwest be plan kiribe ji dil xwe xwasa nizilî. Mahsûn Reşçelan kitap îthafî diyaxa kiriye seba dayîka min delal Fatmeyê ku bi dil û rehma xwe hebûnê nîşan dike. Dema em sebeba vê îthafê dipirsin, Reşçelan dîsa behsa rehma diyaxa dike û dibêje ji xwe xêncê îthafê di şîran da jî rengê tesîra diya wê xarind nîşan daye. Wala tesîra wê ya ji hêla mesela ku tişta ku ez jinê dinêrim da gelekî li ser me bûye me dîtiye ku gelekî êşk şandiye gelek tişte hatine sîrî tiştê nexweş her wekî gelek jinên Kurdî der û dorê jî lê dîsa jî ew gelekî xurt bû wekî mînak bû min serpiya senî tiştekî gelekî baş kir û her deram rehmayî jî gelekî pir bû jinên wisa henin civaka me da çi bê serê wana çi nepakiyek jî rahat vekirin ji dîsa radibin dikarin bi awayekî dinê nava wê êşî ra derbas bin lê binêrin û ev şûkin ew qudret qas û qudreta wê ji wê hêlê va jiya bavê min jî ya gelek hesa jî baştir e der û dorê min dîtiye ji ber wê me her timaniye bîra xwe ku ez jî hewl bidim ku wisa baş tev bigerim ne ku tenê dayîka min e bi rastî jî kesê wisa pir henin na der dorê lê wir da zêdetir nebû me wisa dît bo nimûne tesîra dayîka min
چند هلبستا در رنگ خو نشان دا به و گر هیما به گر هوکک به گر رستهک به زمانی که وی دامن جخو زمانی وی پرتوکیه براستی جی زمانی وی پرتوکیه هنه که هن کسا جارا خود هن حوالا سپاسیا آنجد که مدگو ته هنه که حریمیه تاثیر دایکا من وی زمانی دست بکر مخست ایج بپارزم به پرتوکای یکم ده اگر ببه یا دویم جی وکی دوسیا آماده زمانی هنه که دیسا گشکره لیور دا تاثیر دایکا بونونه رو پلا شیستا دا جده بروی خودی ناوی هلبستی اوه هلبست بخون ناوی خواه تشتاگی دده از نخوازم زیده تشتا بدم از حز دکم هیما و سیمبول هلبستان مده هبن جو خود تشتاگ بی سری ما اجی ناچم اشکره مدایکا خورا ندگوتی آوا بیه بخود زوری جمن هند بو از باور دکم اوا نیرینا منا لدنیایه که سیاوی ناوا هلبستی ده جو خود جده بروی خودی جو سچی بیه تأثیرا ده لهرکی هم تأثیرا شارن لدنه دپرسن جه محسون رشچلان او جه ایتالیا جه بالکانان جه آلبا و سکوتلاندان جه ترکان ناوان هلده ده سرهف هن کسی پر تایبت هنه بون منه ویجه ترکی ده هنه یه ایتالیانی ده هنه بالکان ده وکی یه بوسنای هنه زمان بوسنی از اوا 2 سال از به اکبومه بیناس بومه جور ده هلبستان یه خروات هنن یه سکوت هنن بداری اسکوتلند من ناوی وی گالکی آلبای بخو زمانی وانا گالکیه یه رسن اجه هر وکی ما جهلا انگلیزا و هاتنه بشافتن لی هیچ باکوری آلبای یعنی اسکوتلندی گالکی دخونن هلبسکاره که وانا هیا دبیجنه سور لی مخکلین هلبسکاره که 100 سال بیستمینه هلبستی نیا پر کیفامتینه جهلا اوینی و جهلا پولیتیک و جبلی آلدا مرینی کیفام دینه ایتالیانه میکل ماری هیا جخو میکل ماری بشتی ششوراشه من جهل بسته کوی گرتیه دبیجه ور الله مرتیا ابراهیمیه یوکی مادن ترو چی تروورو ایتوی یعنی مرینی ورو چاوین من بحبینه لیده هندر دا اوی ینته ببینه بونو منه ویجه ترکی دا از بریا هر تشتی دنگی خو هلبسته ترگوت یارده دبینم نیزیک دبینم یعنی و نهرنا ویا لسر جیانا روزانه راچاف کرنا ویا هرگلین که برچاو نینن سیده من تیرا خودش سروی خوندنه دبه دیسا کم بن لیا که مدید یا که از بحثیام او براستیج وجدانه هبو و هلبسکارکی پرخورد تایبت مثلا اوینداریه دا لیج کردان که تأثیر لمحسون رشچلان کریه جواب فریک یوسفه از بریا هر تشتی دا وی لیریسیزما که ترگوت یار دراستی مت از فریک یوسف داده بینم فریک یوسف گلگی کسی گلگی مزنه به دل خو به دیتنا خو فراست خو زمانی که بکارانیه زمانی که پرخاصه ناوی زلالیوی دا زمانی که گلک روانجی هیا تأثیرهای هر سرمهیه جه شعارین جه دوراوی جی به تأثیر و به هیجان ناوین نارین نیوکلر و یحیی عمری دبیجه محسون رشچلان البته یحیی عمری و نارین نیوکلری هر دکشی پر هیجان بومن ریوریچ بو تایبتی آناتومیا دمسال زر زیده تر از یا اگه حزدکم یا داوینتر برادلی خوشی وکه اونا هنن از اونا نیزی که خود بینم اونا بوم پرخاشم پر ناو هنن لی بگشتی از خوازم وام بیجم ده شیرین محسون رشچلان دا ده سرگوتن احمد خانی را کسادی یعنی ساربونا بازار جی در باسته و قوی کساد ده پرسن ام جه محسون رشچلان چاوایه چیه لدنه روشا بازار شیره لگوروی روش پر نخرابه احمد خانی اوا مموزینه دا وشا نویسیه اما جایی که به وید که به مموزینه دکه یعنی دادید معرف چاوا بخونه وشا فهم دکه هلبست تشتاکی واجی های راستی جی ویداری جی وشا آلبایی جی یعنی سکوتلندی کیانیا یکوی ولات اندنی هیده خندواری وان کم دبه نزانم دبه از شاش بم لی یاکم مدید هنکی کم بیا لی نزانم حتی چه دمکی ها به جانا دکه و جانا زیده دبه معرف نزانه چاوا دبه لی دیسا جی هلبست تجاری تو نناوشم دبه فرمه بگوهرن دبه نوارک بگوهرن لگوری روشی لگوری سردم لی ویگاوی پر نخرابه ام بازارا لسر سوسیال مدیای جی ده پرسن جه محسون رشچلان و بازارا گیری شیران تی یان دکوجه شیران گازنجا محسون رشچلان جه دزانفورماسیونه هولا گشه پیدان هلبستی بریا تورا جواکی اینه که هیا تشتیک خوشه جی بومن به حسانی لی خطرهای یا ویجه های خطرهای بومن تشتین که هلبست کار نگوت با تین گوتن و تشتین که هلبست نینه لی بناوی هن کسا تینه بلاف کرن او تشتین که قدر قیمتان قطنه بناوی هلبست براستی جه لا کسی که وحات بن نویساندن تیم بلاف کرن یعنی وکو بو پیدویه که لازمیه که تا پیک وره جبوی هات به بلاف کرن یعنی هلبست شنین زرارج دده جیجی دده یعنی تشتی که تکلیه که آها
لدنه دیگره و دنویسه محسون رشچلان د پرسا میا سر جغرافیا و تاثیر اویل شیراوی شعر دبیجه تاثیر کار راست هیا. چوما ایتالیا وی داری هوا خوش بود تشتها بو آلبای تزانی هر جاره آوی جی اور اسمان گرتینن هاوینا وی دا جی تو پوتا خودی کی دگری چاکیتا خود کی دگری یعنی ساره هلبت تاثیره که درونیا مربوط که ایتالیا دا داوو هر در دکالیا خوش بود وردا helbestan انکی ناوا خدا انکی خوشتر یعنی جوشاوی انکی زیاده تر من دنویسی. به مراقا میا سر ناو کتاب سر چلک و چیکه محسون رشچلان دبیجه کتاب وی ناو خا جه طبیعت گرتیه و دبیجه خاندوان دکارن جبو دتای و دانوساندن لدنه کتاباوی بخونن. ناوی چلک و چیکه اوا ناوی جخو چیکشی بوم خوزایه چیک جخو آگره چلک و آوه بیکوییا وانتشتایه اف پرتوکاوی که گشکر پارچه جیانا وایه دبه او صعبه من او صادید از پارچه جیانا و من هر وقت هم هف ناس نکنجی دبه تشتی که وقت به بیجن من گوت یا ورده سر خوزای بگشتی و سر تیکلی نابرا ملت دا یا نابرا کسان دا و تشتی که هاتنه پاشگو کرن هرگلین که من دیتنه جبو وانتشتانا دکارم بخوینن. ام جه محسون رشچلان رجا دکن جه شیرک خا پارچه که بخونه. شاعر بحثا گر خیال بوس نایده که و جه شیر خیال لور نزلیه جه پایینه پارچه که دخونه. از چاخا چوما بوس نای من تیکلیه که نابرا دایکن سربرنسه و دایکن شمیه دا کر. رانا که و چو جاره لبر جامعه و تیدا جان مینا سینم دفترین توزگرتی. دره من، دوی من، کور و کر و میره من، کوگری خوینا ران و تیر وکش کشی جره و ریشالی. ده گوتونا داوی دا محسون رشچلان بانگ لگودارین پال پودکستی دیگه که لپال پودکستی گودار بن. دبیجم یک پال پودکستی گوداری مکه دیجی کیسه خببه. گودارین دلال لمتن داوی برنامه خواه. حتی برنامه که دنا بمیوان بخاطر اوه.